Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 28 z'ukwa 11 2024. Ni amakuru yo ku manywa mugiye kugezwaho nanjye Umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mumeze mute? Tumeze neza waramutse Mushakamba. Yego twaramukanye amahoro. Haramutse akavura. Akavura hirya no hino kataragwa urabona ko ikirere naho cyo kitameze neza. Irahise urabona ko atangiye gucya. Yego. Ariko yari iriho cyane. Reka twinjire mu makuru. Yego. Tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri 3, ukuri ku basirikare babiri bivugwa ko ari ba M23 bafatiwe Rusayo. Turabigarukaho ndetse tunashyikirize n'abantu tunagaragarize n'abantu aba basirikare abari bo naho baturutse n'ibimenyetso simusiga. Yego. Ingingo ya kabiri rero Minisitiri Nduhungirehe ntiyizeye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izubahiriza ibyo yemereye muri Angola i Rwanda. Ya gatatu umunyapolitike Seth Chikuni yakatiwe igifungo cy'umwaka. Yego. Reka twinjire rero mu makuru yacu Mushakamba. Hari abasirikare babiri bari hamwe n'umudamu hariya za Rusayo bazimitse baherekanwa mu bitangazamakuru kuri za WhatsApp n'ibindi. Yego. Bavuga ko abasirikare ba Kongo bagaragaza ko FARDC igaragaza ko ari aba M23 yafashe. Bari bacengeye aho leta igenzura. Yego. Ibi rero abantu babibonye kuko wareba ukuntu bameze ukagira ngo ni aba M23 koko, ariko by'ukuri byaje kugaragara ko atari aba M23. Nibyo byagaragaye ko atari aba M23 ariko kubita aba M23 byashingiraga cyangwa bashingiraga ku ndeshyo yabo ndetse nuko bameze mu maso, basore bato ariko barebare babiri ubona bambaye imyambaro ya gisirikare ariko izwi nk'imyambaro y'u Burundi cyangwa izwi ku gisirikare cy'u Burundi. Ubona ko ari abasore bafashwe ndetse usibye video yagaragaye bahagaze hari n'andi mavideo yagaragaye babashyizemo amapingu babazirikanyije hamwe n'uwo mumama babatwaye babashoreye. Bwana Sentama ikintu bita bigaragaza wenda mbere yuko tujya ku nkuru nyirizina uhita ubona ko umuntu wese ugaragaye afite uburebure afite amagara make bahita bavuga bati uyu ni munyarwanda, cyane ko bahita banavuga bati asa n'abanyarwanda ngo asa n'aba M23. Ubundi ibibazo bikaba bibaye ku muturage nk'uko byabaye kuri bariya basirikare b'abawazarendo, ni nako biba ku muturage. Bwana Sentama iyo aba ari n'umuturage we bari kuba banamutwitse. Niko bimeze. Oya wanabyumvise bariya abaturage bari iruhande babazengurutse. Nubwo sinzi niba wabikurikiye muri kariya video ahantu bari ahantu hameze nka konteneri. Yego. Abaturage bavuga ngo muwarete tuwacome ngo nimubazane tubatwike. Ibintu bibabaje cyane babivugaga biravuga nuza gufungura video urabyumva. Rero ukuri kwaje kugaragara buriya bari babatwaye bagiye kubabaza. Yego. Bababajije abagaragaza n'ibyangombwa byabo ibyo bita ibibari. Icyangombwa bamuha agiye ahantu hatari mu kazi, yagiye mu ngendo zindi mu byiwe bimureba. Nabonye ni uruhushya, mu yandi magambo ni uruhushya rwanditse rw'inzira. Ibi rero bakaba banabigaragaje baza gusanga ari abawazarendo bakorera mu gace ka Numbi kuri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero birahamwa n'ababazi. Yego. Reka twumvisha abantu audio z'abantu babazi banabavuga mu Kinyarwanda Mushakamba. Bose baravuga Ikinyarwanda wagira ngo banavuga mu Kinyarwanda noneho wumve. Ndagira ngo wumve n'abatwumva babikurikire babyumve bumve ko
aba bantu ari abantu bazwi hariya ahubwo atari aba M23 nkuko ni umugore wahatanga sasa hatanga yatumye asegowe ari ino yaje mu kitari sinzi yaje gukora ahubwo utamukanya baze bari mu rugo bazamutse mu kanya numvisha amasasu ugavuye ikubona ari we pe amanya data nibo bavuze ngo bafashe ngo abayimuventura umbwire kabisa marumagara mu murigo buriya ni ukubera bababonye batabazi mu mundi nibura niyo mpamvu urumva uyu muturage wari uhari unabazi ngo ni umugore wahatanga roma ziri muri iyi goma ni ukuvuga udukino turi muri iyi goma baravuga ko uriya mudamu bari hamwe n'uwahatanga yego hatanga rero akaba ari umuyobozi wa wazarendo urumva ko yatumye umwungirije amutuma hari iwe mu rugo yego aba rero baje baherekeje uriya umwungirije yatumye ko benda batwumva baze kubidusaba n'ibyangombwa byabo by'inzira biragaragara byo muri Kongo ni ibya leta ya Kongo nta nubwo ari iby'abandi ni ibya leta ya Kongo biriho n'ibirango bya Kongo Derute nabonye ko ngo ari iya minisiteri imwe y'ingabo niba ari n'abaki yego minisiteri reka ufite hafi n'abansiye kombata nansiye kombata yego ni minisiteri y'ingabo n'abansiye kombata ubwo ansiye kombata ni abavuye ku rugerero ni bamwe bahoze ari abasirikare bagataha ahubwo isunyibutsa ubuzo bansiye kombata na minisiteri y'ingabo nibuka wa munoza wa mu minisitiri wayo mushya wasimbuye Bemba umwanya ujya yigira mu mashuri yari yavuze ngo iminsi 90 zaba yagaruje ibice byose bambuwe yavuze ijana niba atari 190 hagati ni ijana yavuze none ijana imaze kuba 300 ahubwo izaba n'ubuzima bwe bwose cyangwa n'igihe azamara muri iriya minisiteri cyose rero hano ntabwo audio ari imwe audio ni ebyiri reka twumve indi noneho dukomeze yego reka nyifungure ntabwo banyura ino nzira batabi bari bafite mbega ntabwo baze no ntabi bari barabifite kabisa zaraye kwatanga mbega nyani wowe wabatumye natami cyagusetsa ahubwo ngiye n'ubushe ngo bafasha abayimuventura ubwo ndebye ino foto ubwo buranduniwe n'abatoza bahatanga pe buriya bahoze bari hamwe n'umugore wahatanga baze bari gutembera mbega bari hamwe mu mwanya urumva rero ko bariya abasirikare bariya bita ba M23 batemberanaga n'umugore wa shebuja aho bari baje kureba iwe birumvikana nawe yari yabonye Vesco we yarabatumye abatuma mu rugo baraza noneho bahageze batemberanaga n'umugore we birumvikana muri uko gutemberana n'umugore we rero wa mugani w'uyu muturage ubivuga basanga ntibabamenyereye mu mungini bambaye imyenda ya gisirikare bati tubonye M23 kandi iriya myenda ni y'ingabo z'u Burundi ni nayo mpamvu hari abavugaga bati ni abarundi ni agakino ko Burundi noneho rero urumva babafata batyo bajya kubabaza n'ibyangombwa byabo birahari bigaragaza ko wabonye ko handitseho minisiteri y'ingabo n'abavuye ku rugerero kombata urumva rero ko nta bakongomani bazwi hariya na leta nabonye ko banahawe iminsi ine nureba kuri iyo Derute ariyo Kibali yego bahawe iminsi ine kuva ku itariki ya 26 kugera ku itariki ya 30 z'ukwa 11 niko bimeze bigaragara ko nibyo koko baje mu Kibali yego ahubwo nyine nuko ari bya bindi by'abanyekongo babona umuntu babonye wese bagafata ahubwo n'umunsi gisara zaza bitamenyeshejwe cira umwami bazamwica na Tshisekedi bazamufata cyane rwose ibyo muri Kongo ntabwo kamara amazi
ntabwo bisanzwe. Ariko hari n'abatangaje uko byagenze bageze ku bayobozi babagejeje mu buyobozi. Yego. Watunyuriraho ubwo butumwa? Ubutumwa harya buvuga ngo iki? Urabufite hafi? Ndabona ntabwo mfite hafi yanjye, sinzi. Ubutumwa buri mu Gifaransa? Yego. Reka ndebe ko mbufite hafi. Kuko niwe wabumpaye. Reka ndebe ihangane. Buravuga ngo ni mu Gifaransa ngo ils ne sont pas des M23 mais plutôt les Wazalendo du colonel Itangishaka. Yego. Espoir. Ubu rero urabona ko niwe bavuga hatanga du mouvement APCLC Yego. qui est déployé à Numbi. Ariko iyi si APCLC cyangwa bibeshye? Ntabwo ari APCLC abibeshye, ariko byanashoboka ko wenda baba n'aba APCLC zigira ibice byinshi. Hakabaho APCLC, biragoye iri iheri ntibe S. Biragoye ko yaba ari APCLC, ikiriho nuko yaba atari yo kwa Karayiri. Kuko ni nyinshi cyane ziri hariya. Zirajya kwitiranwa rero. Ntabwo hano aravuga ngo ubutumwa buravuga ngo ntabwo ari aba M23 ahubwo ni aba Wazalendo ba Colonel Itangishaka Espoir wa muvoma w'umutwe witwa APCLC. Yego. APCLC ukorera ahitwa Inumbi. Inumbi rero ni mu rugabano rwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hariya ni nk'inyuma ya Nyanyabibwe. Noneho ngo c'est hier mercredi où ils ont foulé leurs pieds à Goma, Rusayo, et donc ce qui vient de se passer, c'est une confusion de tenue qu'ils portent semblable à l'ennemi M23. Ejo hashize kuwa gatatu nibwo bakandagiye ku butaka bwa Goma. Hano Rusayo. Noneho ibimaze kuba ni nko kwitiranya, ni nko kwibeshya, bakabitiranya. Hano baravuga ngo umwanzi, bakabitiranya n'umwanzi wabo M23. Hari ubundi butumwa nguhaye bundi? Nabwo ndabufungura, noneho bugakomeza ngo sino la patrie ou la mort nous vaincrons. Naho ubundi igihugu cyangwa se gupfa tuzatsinda. Iyi ni slogan bakunze kuvuga mu Shakamba. Yego. Reka ndebe n'ubundi icyo buvuga. Ukoresheje telefone imeze ite? Kwa Sendani bwohereje kuri imwe yo kuri groupe. Ariko ubusimba ufite? Urabufite kuko wabunsomeye kare tuganira mbere yuko twinjira muri studio. Ndabufite, reka mburebe hano, ndabona gufunguka bigorana. Kwa John. Ubu bwabari ingene? Yego. Baravuga ngo rectification concernant le présumé M23 arrêté à Rusayo en territoire de Nyiragongo. Ngo gukosora abo twitaga aba M23 bafatiwe Rusayo muri Nyiragongo. Yego. Les deux personnes arrêtées ne sont pas des M23 comme les toutes premières informations avaient circulé sur les réseaux sociaux. Ati bari abantu babiri ntabwo ari aba M23 nkuko amakuru yabanje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga abivuga. Yego. Elles sont du mouvement Wazalendo appelé Gavé. Na baba Wazalendo bo mu mutwe wa Gavé. Yego. Mutwe witwa Gavé. Du général Bahati Maroké. Œuvra à Numbi dans la province de Sud-Kivu. Nabo mu mutwe w'aba Wazalendo witwa Gavé wa General Bahati Maroké ukorera muri Numbi muri province ya Kivu y'Amajyepfo. Nous confirme le colonel Jean-Claude qui contrôle la zone de Rusayo après les avoir auditionnés par les officiers militaires de la province. Ayo makuru yo kuba ataraba M23 nayo twahawe na Colonel Bahati
uyobora ingabo hariya kariya gace ka Rusayo nyuma y'uko abashikirije abasirikare bakababaza elles ont leurs ordres de mission bien identifiés et connus par les autorités militaires du Sud Kivu. Bafite impapuro zabo z'inzira impushya yego zibemerera kugenda zizwi kandi zemewe n'ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Notons que le colonel Jean-Claude qui contrôle la zone de Rusayo, et tumenye ko colonel Jean-Claude uyobora agace ka Rusayo signale qu'elles ont été arrêtées parce qu'elles portaient des tenues militaires burundaises. Yavuze ko ngo bafashwe kuko bari bambaye imyenda ya gisirikare y'u Burundi. Mais elles ne sont pas des Rwandais. Ariko ntabwo ari abanyarwanda. Yego. Ce sont des Congolais du Sud Kivu. Ni abakongomani bo muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ibi bwana se nta impamvu nifuje ko ubutumwa busomwa, harimo ubutumwa bw'ingenzi nifuza ko badukurikira bumva. Yego. Bafashwe ubundi nubwo bavuga ngo bafashwe kubera imyambaro bari bambaye, ariko ubundi bafashwe kubera physical appearance yabo cyangwa uko bagaragara inyuma. Ibyo uvuga ni ukuri, biriya ni ukuzimiza. Rero bazimiza bakavuga bati bafashwe kubera imyambaro y'abarundi bari bambaye. Ese niba ari ugufata bambaye imyambaro y'abarundi, abarundi birirwa hariya bo ko tutarumva bo bafashe. Yego. Rero ubutumwa bw'ingenzi burimo kuko babarebye bareba ukuntu bateye imiterere yabo n'indeshyo yabo, baravuga bati aba ni abanyarwanda. Ni abanyarwanda. Bwana se nta mikino bagomba kumenya, ntabwo kuba umuntu ari muremure, kuba umuntu afite amagara makeya bisobanuye ko ari umunyarwanda, bisobanuye ko ari umu-M23. Niko bimeze. Ibyo ngibyo babimenye, n'abakongomani babifataga gutyo babimenye, batazongera gufata umuntu wese babonye ngo afite amagara make, ngo ni muremure, ngo bamwite umwanzi wabo. Kuba yaba afite amagara cyangwa se afite ingano ingana n'iy'undi muntu uba muri M23 ntabwo bivuze ko ari we, cyane ko nabo bivugiye bati aba ni abanyekongo bo muri Kivu y'Amajyepfo. Cyase kuvuga ko bavuze ko ari bene wabo. Ubundi butumwa bwa Sentama burimo nta kindi ni ikigaragara ko nyuma yo gufata umuntu wese usa kuriya, nyuma y'amagambo yavuzwe na Minisitiri Mutamba, yego, hazajya habaho no gufata noneho n'uvuga umuntu wese uzajya uvuga ikinyarwanda muri biriya bice nawe azafatwa, kuko urabona ko baravuga bati ce n'est pas rwandais, bishatse kuvuga ko bafashwe kuko ngo babona ari abanyarwanda. Yego. Nyuma yo gufata basa kuriya, n'undi wese uvuga ikinyarwanda bazajya, cyangwa umuntu nanakwanga azajya avuga ngo uyu ni umunyarwanda, yumve kubera ko uvuze ikinyarwanda cyangwa ufite izina ry'ikinyarwanda. Birengagije ko ikinyarwanda ari ururimi mu ndimi zikoreshwa muri Kongo, binanemewe noneho biri no mu itegeko nshinga cyangwa mu ndimi zemewe n'igihugu. Twongereho Mushakamba, iyo bafashe bariya abantu bakabafata kuriya bikabahama bakabibahamya, wenda ntibabone ibintu bibavuguruza nk'izi mpapuro aba bagaragaje. Yego. Bo bafata atazifite nk'umusivile ntabwo yazibona ziriya mpapuro. Yego. Kuko aba ari umusivile ari aho, we baramufata bakamuherana, bamukorera bya bindi bavugaga bati tumutwike. Uwo badatwitse ngo abwe hariya baramufata bakamutwara i Kinshasa Mushakamba. Hari umukongomani wabinyohereje ahita ambwira ati aba bararokotse, ariko ubundi abandi ngo twe baradufata, bagenzi bacu barabafata kuko bari kuvuga ikinyarwanda, kubera uko basa bakahita babajyana muri Demiapu cyangwa se muri Aneri, ubundi bakahita boherezwa i Kinshasa tukababura gutyo. I Kinshasa rero Mushakamba ni ahantu wajyana umuntu no kuzagaruka bikamubera ikibazo, byonyine n'itike. Yego. Ntabwo byoroshye. Iyo bamufungura kuzagera iwabo byagorana. Noneho ejo bundi Mutamba amaze guhaga amanyinya,
yaravuze ati ntabwo tuzongera kubatwara i Kinshasa, tuzabatwara Angenga. yego Angenga naho ntabwo ari hafi, ni muri Ekwateri, ni ahantu kure. yego Mushakamba umbwire guhohotera umuntu warangiza ukamufata ukamujyana ukamujugunya hirya iriya, ntabwo umuntu burimo. N'ibi byanabaye kuri aba ngaba babiri binagaragaza ko nta bushishozi babikorana cyane rwose. twigire kureba ibyo Nduhungirehe yavuze. Nduhungirehe yavuze ku bya Rwanda, yavuze ku bya Rwanda, bivugaho bifite impungenge, nawe za mpungenge zacu burya zifite ishingiro. yego niba abigiraho impungenge yaribonaniye nabo akicarana nabo ibihe bingana kuri inshuro zingana kuriya, akaba afite impungenge, kuvuga impungenge zacu zifite ishingiro Mushakamba. noneho no kuba minisitiri yemeye, umudipolomate yemeye kubivuga ku karubanda, ni ukuvuga ko nawe byamurenze buriya. azi neza ko basinye bameze nk'abasinyishijweho kugira basinye aribo bisinyishije. oya hari n'abasinye basinya ni nka bya bindi nakubwiye ngo uburyo bune bwo kutagira icyo ukora, kubikora udashaka, kubikora impitagihe, kutabikora no kubikora nabi. yego buriya rero nibyo yavuze, nibyo yavuze, nizo mpungenge afitiye Kongo, kandi ni nazo mpungenge duhora tugaragaza. yego Kongo kubera ibyo yakoze, ngira ngo yanabivuzemo mu byo yatangaje, twabisubiramo tubirangize, kereka wanyura mu nkuru ye, ndaza kuguha umwanya unyuremo utubwire. ariko ibyo bagiye bakora mu gihe biteguraga guhura hari i Rwanda, ibyo Kongo yagiye ikora ni ibintu bigaragaza ubushake buke, kuko Kongo idashyigikiye isenywa rya FDLR, idashyigikiye ko amahoro agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabivuze. nibyo bwana Senama nk'uko bikomojeho. yego hano inkuru iremeza ko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasinye umwanzuro wo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, zitifuza ko akarere k'ibiyaga bigari kabonekamo amahoro. tariki ya 25 Ugushyingo 2024 nibwo Minisitiri Nduhungirehe na Kayikwamba basinye imbere ya Antete Antonio, ndetse nawe abisinyaho, bemeranya ko bagiye gutangiza ibikorwa bigize gahunda yo gusenya FDLR. Minisitiri Nduhungirehe ubwo yari mu yaganiraga na Keti Press mu biganiro byakurikiye kwemeranywa gusenya FDLR, yagaragaje impungenge z'uko ubushake buke bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uburyarya bwayo bushobora gutuma itubahiriza ayo masezerano, aho yagize ati natanze urugero rw'ibikorwa byinshi byabaye nyuma yo guhurira mu biganiro byo ku rwego rw'abaminisitiri tariki ya 12 Ukwakira. Namenyesheje Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Angola ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kongerera imbaraga igisirikare, yongera abasirikare n'izindi ntwaro mu burasirazuba bwayo. Nanabamenyesheje ko muri icyo gihe M23 yagabweho ibitero byibura 27 yirwanaho. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko mu rwego rwo kunoza umugambi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, igisirikare cyayo kizwi nka FARDC cyegereje abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa CNRD-FRN hafi y'umupaka warwo. Ati nababwiye ko FARDC yavanye abarwanyi ba FRN ya Paul Rusesabagina muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ibegereza cyane umupaka wacu. Ibi byose byabaye mu gihe hari gahunda ya politike yo guhindura ubutegetsi, imvugo zibiba urwango. Tariki ya 17 Ugushyingo 2024 Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Katanga, rwari rugamije ahanini gusobanurira abaturage baho impamvu itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikwiye guhinduka. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko uwo munsi Perezida Tshisekedi yahuye n'abayobozi ku rwego rwa gisirikare n'abo ku rwego rwa gisivile, abamenyesha ko guhindura itegeko nshinga bizamufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Aho Nduhungirehe yagize ati urugero, Perezida Tshisekedi yahuriye n'abayobozi ku rwego rwa gisirikare n'urwa gisivile mu ntara ya Katanga tariki ya 17 Ugushyingo, yavuze ko mu gihe yahabwa amahirwe yo kuvugurura itegeko nshinga
azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byakurikiwe n'amagambo rutwitsi ya Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yavuze ubwo yari muri gereza i Goma tariki ya 24 Ugushyingo. Muri gereza ya Munzenze Bwana Sentama ntabwo tugaruka ku byahavugiwe, ariko tugaruke kuri ibi Nduhungire havuze, niba Kisekedi noneho ageze aho avuga ati reka mpindure itegeko nshinga kugira rimfashe guhindura ubutegetsi bwa Kigali cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Sentama urabibona gute? Uko mbibona Kisekedi ntabwo yahindutse. Ntabwo yahindutse, ni ibiganiro bibera Rwanda ntacyo bimuhinduraho. Ni ukuvuga umugambi uracyari wa wundi. Yego. Ibi rero byasinywe genda bibona nk'impapuro gusa wa mugani. Oya ni impapuro, none se niba byarakurikiwe byarabanjirijwe cyangwa bigakurikirwa n'imvugo nka ziriya, none hatari n'izavugwa n'abaminisitiri nka bimwe bya Muyaya twagize ibisanzwe, noneho Kisekedi akaba yananagaragaje ko umugambi wo guhindura itegeko nshinga ari ugutera u Rwanda, urumva ko biri ku rundi rwego. Ugize ni kuba Kisekedi yaragaragaje ko umwe mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga ari ukuzatera u Rwanda, byo bintu byageze ku rundi rwego. Ni ukuvuga n'ibyo nakubwiye, ntabwo Kisekedi yigeze ahinduka, umugambi we umutima we uracyari wa wundi, ntacyahindutse, ahubwo Rwanda nyibona nk'akantu ni nko kwambika abantu fime, ni nk'agakingirizo akabereka ko ashaka amahoro, ariko mu rundi ruhande atari ko bimeze. Bwana Mushakamba, Kisekedi ameze nka kwa kwezi kukiboneka. Iyo ukwezi kuboneka kumeze nk'igisate, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari igisate. Yego. Ushobora kwibaza uti hariya hatagaragara, kiriya gice kitagaragara cyo nta kiriho ku kwezi, kiba kiriho. Kisekedi rero aragaragaza Rwanda. Yego. Ariko noneho ibihishe inyuma ya Rwanda ni ibindi, ni bya bindi bye bibi, nibyo bisohoka ubona binyura mu bantu nka ba Mutamba Costa. Ibyo biriya nta cyahindutse. Ngira ngo iyi ngingo twaba tunayivuyeho kuko abantu bumvise ukuri kwabyo. Yego, reka dukomeze tugere kuri uriya munyapolitiki witwa Seth Chikuni. Yego. Ngo yakatiwe igifungo cy'umwaka. Nibyo yabanje kuburirwa irengero, bibaho, noneho aza agaragara ko demiyapu imufite. None ngo yarakatiwe Mushakamba, bimeze bite? Yabanje no kubikwa ngo yapfuye mu kwezi kwa 9. Yego. Makuru aremeza ko umwunganizi mu ubwunganizi bw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Seth Chikuni bwatangaje ko bwifuza kujuririra icyemezo cy'urukiko rw'amahoro rwa Kinshasa Gombe rwakatiye umukiriya wabo igifungo cy'umwaka umwe. Ibi byavuzwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo nimugoroba na Maître Laurent Onyemba wunganira Seth Chikuni nyuma gato yo gutangaza iki cyemezo. Seth Chikuni yahamwe n'icyaha cyo gukangurira abaturage kwigomeka ubuyobozi no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma nk'uko abamwunganira babivuga. Umushinjacyaha yananiwe kwerekana ibyaha umukiriya we aregwa. Ku ruhande rwe Seth Chikuni yatangaje igihe yageraga imbere y'urukiko ko kumukatira ari igitero ku bwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo. Mu nyandiko y'ibirego umushinjacyaha yari yasabye igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 giherekejwe n'ihazabu y'ibihumbi 950 y'amanyekongo nk'uko iyi nkuru ibyemeza dukesha mediacongo.net. Ubushinjacyaha bwashinjaga Seth Chikuni kuba yaravuze tariki ya 27 Kanama ariko kwezi kwa 8 2024 ubwo yari i Lubumbashi amagambo yo ashishikariza abaturage baho Katanga kutumvira amategeko y'igihugu. Uyu wari umukandida mu matora ya perezida aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Seth Chikuni wimuriwe muri gereza nkuru y'Amakara mu murwa mukuru wa Kinshasa
yatangiye kuburanishwa tariki ya 23 Ukwakira ariko kwezi kwa 10 nyuma yo gutabwa muri yombi tariki 2 Nzeri ariko kwezi kwa 9 2024. Bwana Sentama urabona ko ahubwo nibakomeza kujurira bashobora no kumwongerera dukurikije politiki iri hariya, bashobora no kumwongerera n'ibindi byaha. ngira ngo Tshisekedi nta mbabazi nta n'imikino afitiye abanyapolitike batavuga rumwe, cyane ko ejo bundi bataye undi muri yombi ubwo yigaragambyaga kubera itegeko nshinga. imbabazi afite nizo guhindura itegeko nshinga agakomeza akayobora, naho ibindi byose nta wabeshya ko afite imbabazi ntazo. Wenda rimwe tuzatubiganiraho, yego nibyo rimwe tubiganiraho nk'abatebya, ariko Tshisekedi yagize ati nimara gutorwa nzabwira inteko ishinga amategeko yemeze nshoza intambara ku Rwanda, avuga ati mfite igoma mpafite imbunda zarasi Kigali, aho yanabishyiragamo n'ibitutsi amagambo tutari ngombwa ko dusubiramo kano kanya. Arangije none nyuma y'ibyo agize ati itegeko nshinga nirihinduke mbona uko ntera u Rwanda. Ko atabikoze buriya nirimara ku ni ibintu ni kimwe bita ngo ni iturufu. Yego, ni iturufu yo gukomeza kugira ngo akomeze ayobore. Biragaragara ko u Rwanda ari ryo turufu ye, ni iturufu yo kugira ngo akomeze ayobore, naho ubundi kurwana ntabyashoboye. n'abarwana nabo yarabananiwe. Waba udashobora bo mu Rwanda ukashaka kwikururira n'abandi. ngaho ntibyoroshye. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo, gusa reka mbanze nkubwire ko yego nyakubahwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo iyo abagusabiriza bikiza Afurika iba yarakize kera. Tuba turi abakungu. Ati rwose ibihugu bya Afurika n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo ngo twarasabirije bihagije, ngo ariko turanga tugakuma mu bukene. Ibyavuze ni ukuri Mushakamba ntabwo yabeshye. Cyane impanuro zose ari kuzitanga kugira ngo ni inararibonye, amaze kubona byinshi. Yego. Reka tugane ku musozo rero, twibutsa abari badukurikiye. Twaganiriye ukuri ku basirikare babiri bivugwa ko ari aba M23 bafatiwe Rusayo hariya muri Nyiragongo hafi ya Goma. Tuganira ku ijambo rya Minisitiri Nduhungirehe aho yagaragaje ko atizeye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izubahiriza ibyo yemereye muri Angola i Rwanda. Turongera rero dusoreza ku munyapolitike Seth Kikuni w'umukongomani wakatiwe igifungo cy'umwaka umwe. Abakunzi bacu rero turabashimiye, mwirirwe neza, ariko abashya ntimwibagirwe gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Munatwandikire mudusangize ibitekerezo byanyu mubinyujije ahanditse comments, mukande like, munakande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Umunsi mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye bose aho bari hagiye hatandukanye, mbifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Murakoze.